muri Senegal bari kubarura amajwi yavuye mu matora y'abadepite yabaye ejo ku cyumweru. Abiyamamaje kujya mu nteko baturuka mu mashyaka 41 n'andi mahuriro y'amashyaka yishyize hamwe. Iri tora riratanga umucyo niba ibyifuzo bya Perezida Faye bizagerwaho. Abaturage bo muri Gabon barenga gato 91% batoye ko itegeko nshinga rivugururwa. Ibyari byavuye muri kamarampaka yo kuvugurura iri tegeko kuwa gatandatu bishobora gukuraho ubutegetsi bw'abasikare bakoze kudeta. Ejo ku cyumweru Perezida wa Nigeria yahuye na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde. Aba bategetsi bemeranijwe gukaza umubano w'ibihugu byombi hashingiwe ku bufatanye mu by'umutekano, aho Nigeria inifuza ko Ubuhinde bwongera imari bushorayo. Muri Afurika y'Epfo abacukura amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko bahize mu birombe bagowe n'ikibazo cy'inzara nyuma y'uko polisi yaho yagabanyije uburyo bwo kubatabara, aho leta ivuga ko ari uburyo bwo kurwanya icukurwa ritemewe. Aha muri Afurika y'Epfo kandi abaharanira kubungabunga ibidukikije n'abaganga b'amatungo bagaragaje impungenge z'inyoni ziba hafi y'inyanja zigenda zigabanuka. Ibyemejwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe kurengera ibidukikije ryatangaje ko izi nyoni ziri mu kaga gakomeye.